I pozdrav svima ljudi, vraćamo se u horror mapu epizode 2. Ako se možda ni ne znate sam snimio ovo, pogledajte epizodu 1, vidjet ćete koliko je strašno i koliko je imalo jump scare. Ok, idemo da nastavimo ovu horror mapu. Znači za početak, nije ovdje, osim čuo sam ono koju gospođu neku kao peva, ali međutim je prestalo. Book inside. Ok, book inside mi ne treba. Drži. Ok, da, idemo dalje. Op. Ha, ne, ko je u ovo? Daj mi to. Te nestade. Čujete li taj zvuk? Možda ćemo vidjeti. Čujem. Sve je bliže i bliže. Sve je bliže i bliže. Sve je bliže i bliže. Stani. A, to si ti bil. Što je ovo? What? Kako ti imaš lice, Bog te ko? Šta? Lice ti ko da... Šta je ovo? Drži bre, šta je ovo? Ok. Šta bi ovo moglo biti? Aha, svetlo, ne interesuje me. Ok, idemo dalje. Ok, idemo dalje. Nadam se nešto neće biti strašno. Čovjek! Potez! Vidi ti, jao, daj mi nešto da se odbrinu. Idemo slikanje. Gdje si, brat? Ne. Opa! Ej, daj mi armor ako imaš. Mogu armor? Daj, brat, nema ništa, sad vidi kako sam siromašan, idem daš armor. Cigane jedan. Imaš mi što ću udriti tu. Zašto se zovem doktorom? Zašto si glup? Daj mi taj armor. Please, daj mi. Pa što je ovo? Ok, onog čovjek smo ubili. Verovatno zato što je tamo ležao i tražio pare, šta je. Sigurno traži neke pare, pa nismo imali cijelo para da milijarda. Mi moram, baš mi briga, šta je ovo? Beži bre! Nemoj sad da mi ću, neću da djam, neću, stani. Sreća rođendan, sklonimo odavde. Ha? Ti si mu oblašio, dečko. Slomit ću, napiši don't break blocks. I sad ću namjerno slomit. Tako ti treba. Hehe. To je to za ovaj video. Ove lutke mi je stvarno dosta. I polovit ću je do kraja. Hej, pogledaj ovo, Benica! Ljudi! Evo ovo. Šta je ovo? Moram pogledati game mode 1. Ne! Šta? Čestitam vam. Samo se moram da sklonim to jer... Sklonim se! Ok ljudi. Znači, to je bilo to za ovu mapu. Ja sam je napravio, ako ne verujete, evo pogledajte šta piše. Map by CD Place YouTube. I ljudi, kao što vidite, jako mi je dobra mapa. Ako vam se svidjelo, ako vam se svidjelo, obavezno bacite koji like ili subscribe. Evo vidite, ja pišem da
Ako hoćete dajte subscribe, ako nećete onda ne moram. Ma sve ću ovo da sklonim sad, da mu uništim ovu mapu jednom za svak dan. Dosta mi uplašio, znači. Znate šta? Ja ću paliti huzuru. I da upalim malo Fast Place i gledajte što ću sad raditi. Ne, Spiderman. I to. Aj, treba mi kramp. Ej. Ok ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, bacite koji like ili subscribe i komentar da li vam se svidao. Vidimo se u sljedećem klipu. Pause!